Hello prolog sistem pang priang subhai pi share kan ke YouTube channel ke jonga le se dan prang jong pi kadang de sen ke bring kong ba pi poi ben pe kan ke YouTube channel te dang ye sha ban ngi dan ke bangin pen i sha pi ma ko blong kham phe le se dan prang jong pi kadang de ke sen ke bring kong ma ba pin ye ke kam ke bangi ngi le te dan prang jong pi ru le se ki ba ji i ngi na ka po ki ba ju support ngi pen pau ke jing songu na ka leng jonga ku tau gospel DJ ba tau music producer Babu na preng jeng pi ki batit yang akum kenet Razel lan ne kenet Pathau ban akum ka kun hun Yeshua squad ru ngi dap ka jeng song komen ka bakhra ngi songu ipi pa ki baju share ki videos ki jongi ki ba comments na ka post ka por bar ki baju ai ka jeng kersan ka kti ka mon ka kti ka diang nam ta kani ka Yeshua squad bat kham tam ru kani na banta ki ki baju duai nam ta jongi bangi long kum ni kumbang long menta deling ba ka jeng ker khu ko jong blai deling ba ka jeng duai ka jong pi te nang yai support ingi nang yai kersan ingi te ni ka por ka bamantang kita skawi ka vlog ka bangin pen ishapi ba kani ka vlog ka bamtaru ka dei ka ba ngintam ha ka weddings bar ka ega bangi ngile ha kani ka vlog ka bamtar ka long purely gospel bihi but kuma pi youtube na ka por ngim ju mix ba perthai ngam shal ade ta secular dj ba ju tam perthai hendem tang la change dealing ba ka jing yalam ka jing tilti ka jong blai e sha bar ngi ha kani ka vlog ka bamanta ba ngai punyo sibun ka jing hikai sibun cái jingker khu ba sibun ki balong ki ba something new ki ba thamai ha ka jing em ka jong phi mo te yai sha ba ngi bat ngi sei kun du yang pat te parlo kani kata ka studio jong ka Yeshua squad mo se pimpat i grang de ka sim ka bani tong hoi kampat de kata ka studio ka barapiang kita ka budget mo kampat de kata ka professional studio rai pat ngiram dan ka lenti mo kumno bani nang pen biang man ka ba kham ha su ka bata ka jong trai bat nginget din ba ka jing ku jong trai ni salah ban kham ha bat kani ka de tang ka tu ku ba khyat ka bangi puni kumno bangi pun fresh sha bangi nek tam shi weddings le shi kini events ka bangi ni de ini rung no ha oke ya Rex sana kecil lagi But you? Nicodemus brought 100 pounds of myrrh and aloes, which is about 100,000 Saya gak ipan t-shirt. 5 times more than traditional custom. Kok peniksa Kang apa lepot lah tu kai. Was a very devoted man. Risked his career to see after Jesus. Kenapa yang kaya yang barak? Did something very valuable. Ya, insya. And Kang ja sa iway tai di hiwan ma da sepia wat dan sei tu tai dan exam mentai tang hap krakot tai la ban wan sibet ni ko poring mun ya le te ba prat ilang kumno das ngo kumno This is the second time pa mga kasi ka baar sa mga next alang prepare sa I hope alang manong manginyakarmen makanya lang kabayan big guarantee ha mahal ang katahi ng issue sa possible nakam ko street siya nakam menyalam yung pisay menta balik si Tero kadang kumde ade awan fokus ya kal tema yes lam Yeah. sang kumno piwan Menit tinggal semua samtia nama Islam. Islam. Ada sendiri. Mentang kat bagi nangya, inang dan kelenti tinggal semua. Sedang syedra miti mensiam nak tahu poin dia cakap. Kau aban i ginang ya tu. Kau aban dia perform na, kau aban dia shot. Kata he. oh sini hap kali barak si ibat kumno hi sngo kumno hidan aku mensiam hi pat lawan klein itu pernah Công tay bảo mình nè, đợt tết cái vấn đề ikriat, đây cả mình xem cái chuyện ham, so perlu nampak perai macam kiri, kaki berbentar kaki berbuan mau kata kau mình nhựa shan, nhựa comment, cùng xem event, bentar kedai baik bang kani kedai ke golfling kenat ni mentaka kuit punya mau kedai kiar punya kata di kejeng roy jengi penhek kan dia oh
kata di jumlah ada pimpat ini sampai isu nus pangga jingra jong la dia tidak yo ngasung komen kabdas sih tambah ngakwa persan yang pak mana ada jepet saya komen saya search kata teng kata di mulai makateng medan banga antum tahi teh ngila jan pai atau ke destination mah kerteng jeng ketu ke Jaka kayak itu nak kelan ngaruh khadi tunjang Wonder Man. teh mentangi lajan pai atau ke Jaka bat ke Jaka sini kalau ke pa senyam bah baik selap sabadi serong sejerong lum teh ap sakat tu kat Nepal yang seperti ke Jaka bat nangi syak bat ni bat nangi peje ni ka belum Ruangnya, pasal tak ruang. Population ane yang nagmisa kiya. Population. Sekarang ni. Mulai ya toh. Bentar ni apa ikloy. Kini di kameram ko jengi mang ko bangile kat balak pun po ikloy back. Sekini kena gi wedding reception national ko bangi museum. Tengok apa ni nyok mang relax sipor arpor. Mino. Tepai bang ilapai kena kejaka ngin mi mah. mina Ya, ya lu nak saya kejar. Awak nak? pimbet lah bak selap pangga jang Ini daerah. Tinggal apa ya kena kejaga. Oh crap. Coba pengilai ya, kongsaan. Sekarang ni. Dum, sobat dum loa yang itu. ini pelak ngap dikiti So ila po ini ka Jaka ban yu ka wedding gig ka jongin ta kasi. Wow. Wow, kan ini sedap. Ini nambah jengi kira pun keren lupa. Ini keren. Jangan. Hello Pak Sam, kau nak? Lei. Lihat blog. Oh, blog. Ah, dah. Lei. Hello, oi om. Lain. Hah? Ini dia sedap. Sedap. Ini di kepala kejagi kepala apa yang duduk mana? Bangin sedang menpun keren no saya kitar kejagi bangin sedang mendam no sashpang ni bride and groom saya poi no ni kejaka. Dia ngilong ready, ngilong prepare siapan poi maki. Entah kini saya baru kidang ya. Biang kiset ke laptop, ke gear, ke ina dong sedang. Lagi pasang Kebetulan kau ni sudah nanti orang ni boy yang dekat Jakarta, dengan ingat beli rumah, gila orang ni kedua langsung ni. Kau ni sudah nanti dapat boy lu, kau bang, yo orang ni lagi boy Jakarta dia orang yang kirim buat jadi guru kamal saya kita hati jengdam, hati jumpa, tujuh dia kedua, lalu orang yang interact, we mah. Good evening. Hagwaning kong ni aingu yublay ba nila banyadan benta bat pi hagani ka singkar pang jong pi anmon. First of all, congratulations from the Jesus Squad team. Ya PC Abraham. Te ken biat ni pai ba bro haswab ngin siame ka benta ka jingi bangin perform. To ni ai sho ka jing thap ti ka ba jam nam ta kini gian mat. Te ken biat ban shu pentet epi
Ngi ide ki kena kenhuan samla kaba ibu kerteng ke Jesus Squad team ka team ke jengi ke team ka bagi perform baik tangi ka gospel la ka deh ka wedding ka birthday la ni kanu ka concert ka badai jong ka gospel te ngi ide kita ki kena samla ki ba om khle shu par ka parthai henry ni le baik tangi ka badai nak nata ka jong belai ba sakawai ru ya ka bo belai labu penta ya kata on pendap tengi i hakani ka ba mapisia bro anwan filayo pan pendap ya kabenta ka jongki kong kita shijor te congratulations bani ayu iblay nam ta kani kasni te kublay shibon bat menta nga IT i laway bat i DJ Fred bakin siam ya kabenta ka jongki ban ai performance kublay shibon Inyalit lang ang kapatjong try. Inyalit ban yarway lang, inyalit ban aingo ublay buladar rin ka dengan digesengi bro shisngi. Kamdam na benta jang i kongkong bajang i baba kani kalong gesengi ka ba kongsan yu pi kalong gesengi ka ba crown mo ka ba fila pendap ya ka ai ka ba ublay kwa na pi te ngadet kerpat na dikapor inyalit ban yarway lang yang digejing rai. Try melong bakrau. You deserve the glory. Hagaktian. Ring. Ini ben roy lang. Try melong badai ho. Pan yolot keburan. Nirala
money, but been crowd gerteng jomi, try me long my day home, pan yolot kaburang, ngira lagi ketiban money, but been crowd gerteng jomi, try me long my day home, pan yolot kaburang. Nirala kektiban mani dan ben kau kerteng jomi try me long my day home ban yolot keburang Nirala kekti shami try dan ben kau kerteng jomi belong bakrau miliki gombang bakrau om dan syukur